turunan-turunannya. Kemudian bagaimana kegiatan program remedial pengayaan, bagaimana penilaian, karena instrumen ini semua yang lengkap, mulai dari kurikulum kalender pendidikan, belajar kalau di dokumen satu pembelajaran kelasnya cuma sampel saja, kemudian mengacu dari sampel itu baru mengacu ke masing-masing ambil satu saja. Penilaian, bagaimana penilaian, and the make the student diligent and smart. Ma'had Al-Furqan Bambi the make of student diligent, smart, and the smart. Ma'had Al-Furqan Bambi the open student in the New York. The place Ma'had in the clean dengan bahan mentah ada and the clean to the place. I hope Ma'had Al-Furqan Bambi in front of the best dalam penilaiannya ini belum dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana min fadli salasa. Ana ad-darsa ila al-Ma'had Al-Furqan Bambi. Dokumen akreditasi. Ceritakan apa? Nggak apa-apa. Jangan nilai kawan-kawan, nggak apa-apa. Slow aja. Yang bisa apa ya dengan bahasa Arabnya. Ad-darsa fil Ma'had Al-Furqan Bambi ila fi mufradat muhadatsah as-salat qiraatul Quran tahfidul Quran dan adasal al-kitab. Terakhir belum? Okay. Sudah? Oke, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian laporan kegiatan komite. Laporan ada yang bersama-sama ntar ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Afrul Sausani. I come from Madrasah Aliyah Al-Furqan Bambi. This month, I want to tell something about Muharram month. Ini yang masuk di Text know that Muharram is November of Hijri, the first month of Hijriah and one of them glorified. There are no kinds of glorified by Allah. I answer like being said by our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warajabul ladhi yakuni baina Jumadal Ula wa Thaniyah wa Sya'ban. And Rajab seperti among Jumadil Awal, Jumadil Akhir, and Sya'ban. From those 12 determined for November, glorified and glorified. Double it every sinful down, and on the contrary, double it more and more. The reward God in this month. Imam Qatadah stated, the cruel deed in this month whose sinful is more glorying outside them. This month, I hope for us, we know to giving activity to the order, example for our family, our friends, our teacher, and it's for today and to one and for every day to everything. Okay, it's time for me to finish. I want to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi madrasah li talabul ilmi. Lakin mas'uliyatul qada'il jahli. Qad amarana Allah Ta'ala jami'an yakuna amalu ala ilmi. Wa bihadha ilmu yakuna amaluna sawaban kama yuridu Allah Ta'ala rabbina. Wa amul ilmi huwa ulumuddin
ayu ilmu syar'i yahdi sahibahu ila jannah wa yahdi nasi ila sabil rusyd wa yajanibahu minan nar. Al ilmu alladhi yahdi sahibahu ila jannah wa yahdi nasi ila sabil rusyd. Talabul ilm au wajib talabul ilmi kaffatan lirajuli wa nisa lisagir wal kabir. Apa tadi namanya ya? Apa tadi namanya? Oh, ya apa aja? Program dan program kegiatan politik. Bita'allum Dalam bentuk ini berarti kafah. Oh, dokumen berapa penyusunan tidak bukan